O te whaatalo whātu lau whaafonga angai le nei fo i tae au, mā lole fo lau, usimea le whaafonga o Tālala Radio Samoa. E ono tu i atu sui o la Inland Revenue le IRD i whaitotoa, pe a whai o lo o yeisau ai tā lafu mā o lo o fiu fo ila matanga luenga e whaafeso o tai. O le asi ai al matanga luenga o whale o a inga po o pisinisi fo i o se whainga wa lewa ele i toi whaia, ma e na o i lato wa fiu e whaafeso o tai e le o tali atu. Whaamauninga e le o yeisa whaatapu la au le maualunga o la fonga o lo o nofo ai tā lafu ai. E fua i ai asia singa nei, paule tala o ai tā lafu te tele. E le o mawhaiona whaamauti no mai le matanga luenga pe tu a fia tangata wā sia tā luona a mata sia singa i māsina e le i mamau atu. Pei ta i paule tu wa mauti noa o se whaai unga muli muli lavalea e o i ai pe a whai e le o mawhaiona maua se feso ta inga. Ma a whai ai umane nei a sia singa ai le ai lava se suinga ma le usita ia tu unga tala o lona winga o le au o loa i se isi tu la ngai tusa ma ia inga whaale tu la fono. Ua toe whaatalo sanga i kolisi mawalulunga le toe sila sila i su enga fau NCEA, literacy ma le numeracy. O se talo sanga wa sawai le mai a fo i mai o whaai unga o su enga e whaitau wafeta lavou e le papasi. Ma ole toa telo i lato nei o whanau Maori ma Pasifika. So enga nei na whai ele masino me, ma ole matematika lea e mawala lalo ai maka. 5 afe whaase lau wono 10 whanau na sui. Ma ole tolu se 10 afe se lau iwa 10 ono, e le papasi, tu sale ma le 5 pasene. Ole afa o i lato e le ausia maka e pasi ai o whanau Maori ma Pasifika. Le e whaape o le fitus 10 pasene o Pasifika, ma le fitus 10 pasene o Maori. Isu engo le reading, 5 pasene whanau Maori, ai onos 10 pasene whanau Pasifika i le pasi. Ma le writing o le 5 pasene o whanau Maori, ma le 5 pasene o Pasifika. A o mole mawina i pele pa u o le pasene o whanau Maori ma Pasifika isu enga nei, ua fesiling ia le asosio whai a onga. Le wingo le whai a peo nei su enga, ai mai le asosio pule a onga o kolisi mawalulunga, ua tatau na toe fetu utu unai. I lunga le upenga tawha ilangi le Qualifications Authority, o isi su enga o le ufa atu langai whaia i le masina a sau. Ua se ia le pule ngā nuu au kilani le laisene le B-Mobility lea sa whaatangai o na whewa ia na e-scooters i au kilani. O le ua sau le whaatonunga le pule ngā nuu anga i le kamupani sau mai Singapore, i a tā ane le se fulu lua i le pua na pō. Ua ta pē umana scooters lanu vio le o loo i lungo a wala. Ai i a tā ane fo i le 5 i le fiafio le asfaraile nei, ua le ai uma scooters nei mai lungo le a wala. O se whaai unga wo o iai a o tu ua iai le kamupani ua ia solia le whai numera whaatāpu laa. Lea e whaangata i scooters a kamupani o loo whewa i tua, e le ngata o le taulanga, a o whafo mai o le taulanga o au kilani. E le ngata i le wata ua mai fo e le pule ngā nuu, e pe pelo wha maunga o loo tu inatu i reporti le kamupani ma e fōlinga mai, o loo whaalafi e whainga pio nei. O le laisene wa se ia nei mai le beam, e na o le afe whaase lau ana scooters e whaatanga i au kilani. Lea e au fiele whaase lau 5 se furu le taulanga, ma le 5 se lau i whafo mai o le taulanga. Ua toe whaato ese le kamupani a le beam a ngā i le pule ngā nuu au kilani, ai mai le pule ngā nuu, ua whainga tā o na toe tali tonuina. E tu whaatasia talo le tae aulo sa ili a pea le isi tangata to atasi na lei loa i le sami ana pō. To alua ila ua sailunga le waa leana whaaleanga ina ngā taiane o manukau i au kilani. Ma o leana a au le isi a ngā ili pa umatu, peita i wa misi le isi. O le ua tosa mai i uta le waa na oai, ma ele i whaingo fia sa ili ngā na po ili pongi sa wha apea le malo losi o ngalu. O le tau ne olo toi amata su e ai ma olo o ngalu lu ai fo i le Coast Guard a titi rangi ma papakura wha atasi ai ma leo leo. Matala wha ai u? Whaasasa o i totono le whale telo apartments i le taulanga i au kilani le taawale i le afiafia na nafi. Ma e to atolu tangata na whaamanu ali ai. Whaalavelave le nei wa whaaleanga i nai whai toto ati o ato le Eclipse Apartments. Ma i ata o loo sawi reporti o leo loo tu i totono le whale le taawale. Tala mai leo leo e to atolu tangata na whaamanu ali ai. E le tali tonuina e tangata o loo no nofo i apartments i totono le whale tele le sao atu i totono le taawale. Whai watuai tālau le nei fo i tae au, manuia le aso.